Consiglio Comunale de Igresias. Treu lauari seru su Consiglio Comunale de Igresias in nui si fu data de su Pranu Sulcisi. Su Pranu Sulcisi no ha produsiu per unu postu de traballu. Is industrias funt também serradas. A suba de bonificas non s'est fattu nudda e progettus meda presentes in su Pranu los ant giai finanziaus unos cantos annos a oi. Bastat a castiai i deliberas beccias de sa Regioni de su 2009-2010. Sa relata fatta dei funzionarius un mise a suba s'averiguada dei finanziamentos si narat chi a suba de su progettu a meda non fait a disfare confianza. E sa critica prus aspera fatta de sa consillera de maioria de su Zentru Manca de su Consiglio Comunale de Igresias, Valentina Vistisi, de sa lista Casa Igresias. A su stadu de adelantu de su Pranu Sulcisi apparau a riseru de Tore Cherchi, coordinadori de su Pranu. Su tema pro dibattiu in Consiglio est istettu su de su biofuel. Est una scelta de politica industriale, a nau Cherchi, avvalorada pensende a cuntenni is emissioni de CO2 in s'atmosfera. Su bioetanolo, ad acclarau, est unu carburanti de origini vegetali, unu reemprazzo a sa benzina, chi però sottenit de su petrolio. Sa scelta est accappiada a rispettu po s'ambienti, ma tenit finta sa contu chi po su fraigu de su progettu s'ant azzerriare a traballare unas 600 personis. Intre su pubblicu presenti fiant i rappresentanti de su Comitau Biosaludi Puru, lompius in Consigliu cun canisteddas e spiccus de trigu. Una manifestada simbolica ponaiga nou a su progettu de su biofuel. Po sa maioria des consiglieris de duas partis non est istettiu unu nou siccu, ma calecunu, commenta Giovanni Luisu Rubiu, ant acclarau i difficultadis, po esempru, is accappiadas a s'acqua necessaria po cultivare su canniu. Carbos Sulcisi, cabudos ananti de sa giustizia. Is cabudos de sa Carbos Sulcisi, su 16 de lampadas a chilompidi, depint comparessi ananti ai giugis de sa prima sezione penali de su Tribunale de Casteddu po arraspundire unos cantos reatos intre chi doi funti, abusu de offiziu accappiau a is appaltos de mantenimento e compora de benis aina caras abarradas, serradas e firmas in su stabilimentu de Nuragivicus. Funt imputaus de aer donaus in appaltu benis e servizios po 40 milioni de euros. Su giugi poi circas de Inghizzu, Cristina Ornano, ha mandau a giuiziu 12 des indagaus zerriaus in causa de su pubblicu ministeriu Gaetano Porcu, chi s'occupat de sa circa a suba de sa sociedade minera. Si fueddat de ex dirigidoris e componentes de su Consiglio di amministrazione, de s'ex dirigidori generali Giuseppe De Rio, su dirigidori Mario Porco, consiglieri comunali in Carbonia, s'ex presidenti de su CDA Andreanu Madeddo, s'ex consiglieri Paolo Dessì, già i sindicu de Sant'Anna Resi, is componentes de su CDA Sergio Mazzuzzi, Adolfo Lai, Ettore Diana, Antonello Vargiu, Paolo Aldericu Lampisi, Mirando Basciu e poi accabai i funzionari Giovanni Carolo Cro e Mauro Cicilloni. Agittorio Siccori. S'assessore ai traballu pubblicu su Paolo Maninchedda at abisau a risera s'autoridade competenti po voedare de s'appretu idricu causau de su Siccori longu. Sa pro parte de s'istrobus da tenint sa resursas de cabesusu, ma chi sighi se n'aproi, sa critizzidade s'at aspragi a totu s'isula. Unos cantu bazzinus, sprica s'assessore Maninchedda, funt a su minimu e non ant podi ponni fronti manco a una bisongiu idricu standard e in unu momentu, in prusu, in nui est accante cumenzare sa stasone agricola. Sa situazione da pintada bene su direttore del su distretto idrogeografico Roberto Silvano, chi a nau, in su 2014 a prozio pago, tocca da cominciare a ridurre sa quantità di acqua e a impreare acqua de qualità minori. Custu bolinnai aumento dei gastos po a Banoa in termini de sistemas de potabilizzazione e de gastos po s'energia elettrica accappiaus a sa pompada de s'acqua intre i differenti bazzinus. Sa Regione ad ufficializzau una situazione d'appretto a nostro assessore Maninchedda e imoi ant sighire mesas po definire normas de impreu de sas resursas chi tengant conto de sa bisongios de impresas e zittadinus. Imoi seus in pensamentu po s'aumentu de su costu po Banoa e teneus in conca de agattare atteras resursas po sustennere custu afficcu. Proponimentu SEL, Campus de Cagnu Indigu.
Un progetto sperimentale de bonifica dei terrenos agricolos podus furriare in campus de Canniu Indigo, tenendo come a modello su già inghizzau in Puglia. Su proponimento capiti in un emendamento a sa finanziaria 2015 presentato da SEL, Partito dei Sardus, Rosso Mori, Centro Democratico e IRS. Est un canniu a bascio contenido de THC, in grado de indisciusciare o de acciappai i sustanzias atoscadoras presenti in su terreno. Intre 60 disi de s'intrada in vigore de sa lei, si ligit in su proponimento de modifica 212, sa giunta regionali, a su proponimento dei assessorados competentis e de s'agenzia Agris, ad agattare is areas po cumenzare sa sperimentada e ponni in atto is prozeduras po attivare, fortiare e billare su progetto. Poi is annos 2015, 2016 e 2017 ant autorizzato sa summa de 500.000 euros. OS proroga po presentare dimanda. Sa Direzione Generale de s'Assessoradu de su Traballu ha comunicadu a is agenzias formativas chi ant bintu is appaltos po i bandus dei operatori sociosanitarios sa proroga de sa data de ingizzu cursus a su 16 de marzo. Custu at permittere a is agenzias de portare innantis a su 2 de marzo sa data de bincimento pro sa presentada de dimandas. Sa proroga se furriat necessaria ponegi de difficultades agattadas in su concordu de su modello ISE, s'indittatori de sa situazione economica. Simpisi ha comunicadu a sa Regioni de aver firmadu un protocollo de intentos cun ISCAF. Poi moi s'amministrazione regionali fai confianza chi is atteros entes interessados a partire des istitutos de creditu donghint prioridade a is chi ant pedìu documentos necessarios po pigare profettu de su bando, 50 cursus po 1250 postos disponibilis. Tempus malu, atturai attentus. Una stracia atlantica manna chi già è per tocchendis Italia, dat vettire in s'ora che sighint un'ondata noa de tempus malu, cun acqua e bentu forti meda in su sud e ni in regioni settentrionalis. Secondo is previsioni de su Dipartimento de sa Protezione Civili, nda bogà un agitoriu meteorologico chi s'aggiungit ai già bogaus in di passaus. Is espertos fueddant de bentus de burrasca antis in Sardigna e appussis in totu su sud de Italia e chi in s'isula s'ant assumai a prozzi da fortisi.